Pamirsa tari baris gede wanta silih sinunggil tari wali seni kesucian ring Bali. Sesolahan inucap dados simbol kesatrian, kawisesan, miwah bakti krama majeng ide Sang Hyang Widiwasa. Ring upacarayatnya tari baris gede sampun katah ketunasang pindah ke pengiring upacara ageng. Baris gede kebausang pinaka sesolan sakral sani kesolang oleh para pragina lanang sani nganggen busana adat pepayasan agung gerak-gerik sesolan puniki ngemu gagiras wiraga waspada miwah manah sani kukuh pinaka prajurit suci sani ngayah majeng ide betara semertin utama saking sesolahan baris gede inggih punika ngelambangang rasa bakti satya miwah among-amongan majeng krama adat ring sajeroning nyaga kesucian agama miwah budaya Bali. Sajeroning pementasan sani pinaka membuat ring sesolan baris gede dados istimewa inggih punika mawinan sesolan puniki nenten wantah hiburan nanging dados pahan sarana ngaturang aturan suci suara gamelan gong gede sani ngiringang taler ninca pangkahanan tur taksu sajeroning pemargin upacara. Melarapan untuk pelestarian tari baris gede, generasi Yowana mangdane tegep ngrekse tetamian budaya adiluhung puniki, mangda nenten ical ring tengahin penglimbakang zaman. Juliana, Bali TV.